mitolon do rumi amiat， 祈祷每一天。Palusiangan ko tatamaan nai lemak nu kawas， 宣扬上主奇妙的作为。Sarikaka mapulung， 平安。Malatsai kita milayap tu suar nu kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I sakatsai pitiro， sakatusa atsepang sakasiwa atusir suarsa。Umitahitlangai jingra i tamuanan, palias na itumanay, patayra i tangatay, itira i kafahkaan lemak ningra. Ta pakayni i tamuanan, mapatenak ko tatamaanay lemak no kawas. Saan？ 上帝选召你们离开黑暗，进入他辉煌的光明，来宣扬他奇妙的作为。彼得前书2章9节。Sarikakao uurip ita o misa Kristo ai o mipawacayay tunika talamaan no mikumi no kawas. Masafaloh ningra uurip ita parias na ita tiihay. Tu sa kangaayaw ita ami patarahkar to pinangan ni Yes Kristo， ami palusiang to ulah ningra。我们基督徒的生命乃是要见证上主奇妙的恩典，他更新我们的生命，脱离邪恶，使我们能够活出耶稣基督的样式，宣扬他的慈爱。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangao mapaorib isukako palias na iraraw. To sakakuras no urib ako malafang calay. Nanay, pakani inika faris no pinangan ako. Apakaaraw no tamtamlaw to nika tasamaan no siniasla at ulah no miso. 上主啊，你拯救我脱离罪恶，使我的生命成为圣洁。期盼人们因为我的改变而看到你的恩典和慈爱。Pakani i tatamaanay anganganutapang ji Yes Kristo mitolon. Amen。 Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。